سلاف ريز بينارين هيجاد برنامج نودا جي كردفيزيون جي ستوديين دنجي أمريكا لواشنطن بايتخت سلاف و ريزين گرم شوا سه شنبه جي اوفيسا سروكاتي لكوش كاسبي سروك دونالد ترامب جي امريكيان را آخفت و ديار كركا چما او رجده لسر آواكرنا ديواري لسر سنوري مكسيكو هرزو ديمقراطان جي برسف دا و رجدي لسروكي كر ايدي بارم تكرنا امريكيان راوستينا د ګرمیا دمې ګرتنه حکومت فدرالي دا سروک دونالد ترامپ ګوتا امریکایان کاچما آواکرنا دیواری لسر سنور مکسیکو و پاراستنا سنوران گرنگن. In the last 2 years, ICE officers made 266,000 لی 2 سالن بوری کاربدستان 266,000 بیانی کو ریکوردن تاوانا هنه گرتنه جوانا 100,000 به تاوانا یان گنه ها بیرزیه 3,000 تاوانین سکسی و 4,000 به تاوانین کشتنه. سروکی دموکرات خطابار کرن به درد مروفانی و کریزا اولهیان اجتماعی و گوت حکومت دی بمینه داخستی جبر ایک اگری. دموکرات ناخوازن خرجیا پاراستنا سنوران د بودجه دا ترخان بکن. هر پشتی گوتارا سروکی لعوفیسا سروکاتیه لکوش کاسپی ریبری کیمانیا دموکراتان د جواتا سیناتوران دا چک شومر برسواوی دا. We don't govern by temper tantrum. ام به بینتنگی و تورابونه حکمرانی ناکین. نابید چه سروک حزا خو فرض بکرد. اگر به حزاوی نبو حکومت دا بخیتو زیان بگینت میلیونان امریکیان. جواتان نران یاکو لحفتیا بوری کتی دست دموکراتان چند بریار جبو وکرنا حکومت پسند کرنا لی سروکی او تف رد کرنا. او لسر گیبله خو دوید بزوره $1 ملیار باجه امریکی ددن لسر دیواره که نکاریگر خرج بکن. دیواره کوی تم سوز دادن که مکسیکو ده خرجیاوی بده. دموکرات پیش نیاز دکن حکومت بیوکرن ده پیرا دکارن دانستاندنا لسر خرجیا پاراسنا سنوران بکوماریان را بکن. لروجا پنجشنبه سروک سردانا خالن سنورین امریکا دکا به مکسیکو را هلبت گرانی لسر اولهیا سنورانا کو بریوبریاوی به کار دی اینا جبو روایی بدا آوا کرنا دیواری چونکو بگوتناوی تیرورست دگل پنابر ناقانونی و قاچاقچیان جوی سنوری در بازی امریکا دبن. اگرچی اف ادعا هشتا نهاتیه پشتراس کرن. بری گوتارا شوا سه شنبه سروکی زمان بلیف کرنا آوا کرنا دیواری گوهرت بو. بری دگوته دیواری بلند کنکریتی. نها دبیجا پر جانن ستیلی. لهشتا رجده لسر دابین کرنا $5 ملیار بودجه. دموکرات دبیجنه پاراستنا سنوران و هر سال خرجی جیرا ترخان دکن. نها ملیارکو 300 میلیون دلار ترخان کرنا و قد نه آمادن ناوی دیواری لی بکن. و دبیجن پارکی زحف و لسر بی خرج کرن کاریگر نابا و کارکی نه اخلاقیه اگرچی سال 2006 ولا کنگرس آوا کرنا دیواری بدریجاهیه 1125 کیلومتران پسند کربو و لچند دورین سنوران هات آوا کرن. لینها بویا ناواروک جداهیه که سیاسیه کور دنف برا سروک کماری و دیموکراتان دا کو لحل بجاتنین دمی نیوی پار پرانیا جواتا نونران ده کنگرسی دا به دست خستینو جحفتیا بوری ورا کنگرسی نو دست بکار بویا و دموکراتان برسینگ سیاست سروکی گرتیا. و انجام گرتنا حکومت فدرالیه. لی 22 ماه 12 گلک جدام و دزگین حکومت فدرالی هاتن گرتن جه انجام پسند نکرنا بودجه. و جه انجام ویجی 800,000 کارمندین حکومتی یان کارو موچه وان هاتن را گرتن یان جی نچار کار دکن لی بی موچه. تارا مکلیلند بودم 13 سالان کارمنده حکومتیه و داخستنا حکومتی جویر را نتشتک نویه. لسال 2013 لسردمی بریوبریا باراک اوباما 16 روزان حکومت هات داعی خستن جبر جیک نگرتنی لسر خرجیا برنامه سغلمی لی وی جاری بررنگک جدایا.
دمکی ما گوت نخمه ما افتش دیتیه امیجه درباز بن لی سروک بیجه ازی بمهان بسالان حکمتی بگرم اف دمین خرابن گلکش من نکارن کاری خوب باشی بکن. نها فشارگهای آستک بلند چونکو هست بکاریگریا داعی خستنا حکمتی تیکرن و احتمال هیا برنامین خوارنا خلکی کم درآمد جی بین راوستاندن. سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان داخوازا شیورمند اولهیه نشتمانیه امریکا جون بولتون جبو پاراستنا هیزن کردی لسوریه پشتی و کشانا هیزا امریکا قبول نکریه و آنی زمان گوی ترکیه در باسی سوریه ببه و شر داعش و هیزن کردی یپکی بکن. شیردوان پاراستنا نشتمانی امریکا جان بولتون گوتا کار بدستین ترکیه امریکا دیجی هر سردریه که خراب دگل حوالبند مین کرد لسوریه. سردانا بولتون بود ترکیه پشتی 18 روزان دید جداخویانی سروک امریکا دونالد ترامپ یا وکیشان 2000 سربازن امریکی ج سوریه. کار بدستن وزارت آبروانی امریکا پنتاگون گوتن وکیشان وی لدما 3 حتی 6 روزان بیتا کرن. لی بولتون ج اسرائیل راگهاند هیز وی بین وکیشان اگر روشکا تایبت پیدا بود. او جی دوی ترکیه مسوگریان بدد هیرشی حوالبند امریکا لسوریه نکد. شارزا باور دکن دنابرا داخویانیان ترامپ و مرجن شیردوانیوی پاراستنا اجتماعی رنگ نقشا بکشانا هیزان دوی دمیدا نیتا بجه کرن. یا آشکرش گوتنا مهابوری سروک ترامپ که او دخوازه شر دجی داعش را دستی ترکیه بکر. اگر هر دو ولات لسر استراتیجی کره نکوین درباره وکشانا هیزان از باور دکم نقش ترامپ دوی دمیدا بردوام نابی. دگوتاره که دال بردم پرلمانی سروک ترکیه بتندی رخنه لداخویانین جان بولتن گرتن و گف دجی کردین سوریه دوباره کرنه و جان بولتون شاشتیکا گلک مزن دکد و هر کسک او حاضر بکد او شاشه ام بردانانا لسر به مجاره ناکین او اوین کلیدو رکا تروری لسوریا هین دی جزا خو ورگرن. سروک ترکیه هر وسا گوت د پیوندیا من یا تلفونی دا دگل سروک امریکا دونالد ترامپ ام قایل بون لسر روشا سوریه لینها داخویانین جدا جره وبری امریکا تیندان. ام جی کار به دستین ترک دیگهشتن که جان بولتون داخوازا کمبونا لگل اردوغان کرده بود. لی سروک ترکیه دیبیجه منو سروک ترامپ دیگهشتن اک درباره سوریه ده هیه. لی کار به دستین امریکا نها آوه لحف دخن. تبی هجداری امریکا ترکیه همو آماده کاری کرینه بو پیکینانا هیرشان دجی وکو دبیجن کمالین تیروریست لسوریه. آماده کارین لشکری دجی داعش اوین هشتا چالاگ لسوریا برف داویه دچن. او ام رجدن لسر هاوشتنا پینگاوان دجی یه پگه او پیاده. اول دماکا نیزیک ام دیوان رخستیان ج سوریا دور بخین. ولاتین یگرتین امریکا پشگریا کردان دک دجی چکدارین داعش تبی ناراضی بونا ترکیه لیوکشان هزین امریکا دی کردان به پاراستن بهیلت و حول ددن آلیکاری ج آلین دی ور بگرن وکو حکومت سوریه و روسیه. هر وسا اسرائیل جی نگران لسر بکشان هیزن امریکا و زیده بونا باندورا ایران لسوریه. لدما سردانوی با اردن وزیر دربه امریکا مایک پامپیو گوت ایران وکو داعش گفل سر هرمه. پیوندی اوه بتگهشتنه که هبشه که گفل هرم مزدن لسر هرمه داعش و ایرانینه. گرجیا دنابرا امریکا و ترکیه جارکادی زیده بو پشتی چند مهانج آرامیه. گورنگ جارکادی ترکیه بری خوب تا روسیه. کرملین داخویانیه که دا گوت سروک ترکیه و لدمکا نزیک سردانا موسکو بکد و دگل ولادیمیر پوتین درباره سوریه کم بد. خالد فتاح دنگ امریکا. پارتیا سرکه سرب کردان لترکیه پارتیا دموکراتا گلان هدف به پارتیین سیاسیین کردان را هف پیمانی یک پیک این عجب و بریکانی ده هربجاتین خوجهی و شارداری ده. وکو هاتی زانین جی گوی هلبجارتنین خوجهی لی همو باجارین کردان لترکیه دمها سیسیان ده دست پی بکن. هفت پارتیین کرد این سیاسی لآمده بجوینک را گهاندن که به هدف راش به هلبجارتنه هرمی اتفاقی دکن. هفسروک پلتفرم دموکراتین کرد سرتاش بجا خوب هفسروک هدف پروین بولدان داخویانی اتفاقی خوانده بون. شبانکو ام بکالبن به هلبجارتنین مشروع او اراده گل دی پیواجوی درباز بکن دبی ام کالبن اتفاق گلکی برفره لکردستان تک بینن.
پروین بولدان دست نشان کرد که بندوالی گل جی پارتیان سیاسی این کرد اتفاق سیاسی او گل جی پارتیان خوازه یکیتیان توی جی آوا بکنوی گوت جبوی آوا کرنا یکیتیان توی او دیندار گری کرد ایمالا مصطفی برزانی قادی محمد و مظلوم دوغانن امروز ده نشاندان گو اگر نب تمامی بیجی اگر نب بنگه که مظلوم بیجی لگا بکا گدیروکی بنگهیش بو صبت آبیتو هفسروک HDP سزای تملیشی دست نشان کرد که لچار پرچان کرد بارنگران هلگرتنه سرخواه و دیروک ادی ختمیه ارکوانجی به بان تفاقان جهول راکنا وان ختماندنانه تواهی داخوازه گل کرد یا یکیتیان نتوی لهمبری خطره یا کل سر همو کردستانه کل همو پارچین کردستان دستکفتین گل کرد دبه خطره دانه اف گاو گاوه که مزنه جوش کوی جانه که مزنه میرو دبینن سالون تیرا کسین کو بین بشتار به نکریه گل کس در و ماینه اف گاو هیوی ددمه کو پیش روزی و اف یکیتی مزنتر ببه هجای گوتنه کو سروک پارتیا نتو پرور MHP آمدی عبدالله ارزاقچی کو 22 سالان دوی وظیفه دابو ج پارتیا خو استفا کر و درباس HDP بو او دبیجه حتی نه اول MHP میوان بو و نه وگریای مالا خو ام مالا خو مش خارج شهر خو خدمت بکن یعنی براستی جبد بود ساله قایم ها تابتن نهاجی دبیجیم کی وره قایم وره روکی آواز امنن نره همه شغل بدل هجای گوتنه PSK پاک و هداپار حکپار دوید فاکی دا جیناگرن سروکی PDK سرتاش بجاک دبیجه اوی حتی سیویه که اداره اجبو گوان پارتیان شید اتفاقی دا جی بگرن حول اخواه بدومینن و باویه که حتی سیویه که اداره وقتی ما هي او ابد خازن وانجي ببن تبدي ما ببن جو بالكو ام تزانن نيجي وانجي لقلمه HDP هفته پیشتر نامزد شارداریان جی جرا گشتیرا اشکرد که چاوره کو پارتین نفت فقیدشی نامزد شارداریان دا ور نشاندان خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد لی باجار وانی سمینرک لدار کت دبن ناوی لوازیا مافی مروان و استنگی اوزوریا لسر پاریزران ده ترکیه ده سروکین باروین چند باجاران دبیجن کو پشتی دربا نسرکتی لترکیه پیشیلیا مافی مروان و گرتن و چافسوری لپاریزران جی زیده بویا بارا وانه لسر مجارن وکی مافین پارێزەران دیسیپلین حقوقی و رشا پارێزەران ل ترکیه سمینرک لدار خست سمینر ل سالونا اودaya بازرگانی و پیشسازیا وانه آنکو واتسوی هات لدار خستن محکمان دانه قراقولان دانه و حبس زندان دانه gelek pırskırık dene beryanme seb man pırskırık kanji İroev panel sebi hatya amedakirin hem seb navi dixabitin İlhan dibêje ku dema parêzer dadgehan da müvekilê xwe diparêzin rastî astengiyan tê ji ber van astengiyan biryarê nehûqî tê dayîn. Mafin müvekilê xwe wextê ku diparêzin heqê wan têne qutkirin وقتی که ساجی دبتن محکمه یعنی قراره کی بریاره کی عادل ندار که بتن پارێزەر عەبدولمەناف kiran ku tevlî semînerê bûye da zanîn ku rewşa awarteya piştî hewildana darbeya 15 tîrmeya 2016 hatibû ragihandin her çi qas hatibe rakirin jî hêj didome. Mafê mirova û parastina doza parêzeran şikestinekî xor piştî rewşa avarte pergala hükûmetê jî ku hat ku hastinê hikûmet bû yekserî baweriyan mirova bi pergala demokratîk nema yani ew bawerî hata şikestin ters kete dilê mirova. Parêzer kiran dema karê xwe dikir gelek caran rastî gef û zertan hatiye. Serpêhatiyekê xwe wiha anî ziman. Yani 3 sala ser hevudnêka her ro ew dikin gefên kuştinê li min dixwarin mixûsa bê ewledî te ku wek ku ez parêzerekî me siyasetmedarkî me cîgirê serokê partiyekî me jî yani rejîm gava ku dest dide hevûdê li hevdû dibe kilît digire û ku demokratîze neve yani yek bi yek şexs meriv nikare tiştekî jî bike ji wê bonê
پیوستیا پارێزەرا jî پیوستیا محەمیە jî bi rojekê wa hevû هێژەی گوتنê ku li gorî rapora însiyatûtiya mafê mirovaniya yekîtiya baroyan a navnetewî di pêvajoya reşa awartiya piştî hewildana darbeya 15 tîrmeyê hatibû ragihandin da 572 parêzer hatine girtin. Ji van jî 79 kes bi cezayê girtîgehê hatine cezaykirin. Her dîsa li gorî heman raporê di vê pêvajoyê da 1488 parêzer jî rastî muameleyên xirab hatine. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Lê Kobanê dibin daxwaza Kongra Niştimaniya Kurdî keneke Partiya Demokrat a Paşverû ya Kurdî li Sûriye ofîsên xwe carek din vekirin piştî got PYD ji bo 2 salan ew ofîsên wan li Kobanê girtibûn. Li ser daxwaza Kongra Netewî ya Kurdistanê kenekê rêveberiya Xweser ya Rojava û Bakurê Sûrê rê li pêş hemû partiyên siyasî vekir got ofîsên xwe ji nû ve vekin. Piştî vê biryarê Partiya Pêşvero yekemîn partiye li Kobanê ofîsa xwe vedike û ji nû ve beşdarî jiyana siyasî di nav civaka Kurdî li Rojava dibe û rayedarên Partiya Pêşvero anîn ziman gohêvî dikin ev gav bibe bingeha yekbûna Kurdan li tevahî Rojava û Sûrê. Van me wek Partiya Pêşvero em dibînin gavek îcabî, gavek bi tîcahê ku yekrêziya Kurdî çêbe, ev yekrêzî ku hîro em dibînin divê qonaxê pir girîng da pir muhim e ji ber ku dijminên Kurdan cav Sûriyê ku li ser me dikin xwastin ji hêla wek dibên Tirkiyeyê dixwazin milletê Kurd ne bes yani hedefa wan ne PYD û ya PKK hedefa wan tinebûna milletê Kurd e û tecrübe Efrînê jî pêş çavê me ku çi tê serî milletê Kurd e. Xelkê Herêmê biryara vekirina ofîsan li Rojavan wek gavekî demokratîk dibîne. Her wiha didin zanîn got ev gav pîwîstiyekî netewî ye. Ji bo Kurdan got yekbûneke siyasî çêbibe da got rê li pêş dijminên Kurdan were girtin û diyar dikin got çareseriya doza Kurdî li tevahî Kurdistanê tenê biriya yekbûnê çê dibe. Weke pir erinde û dixwastin divê wextê hesas da. Divê wextê hesas da em ji ey wext bîtir bi hacî hevin. Yani bi rastî ku çi qas yexnîşî me hevin û çi qas meşaklê me hevin em kanin nêv xwe xwe re hel bikin. Yani em şurekî me kobankî hê divê em goştê hevde bixwin em hestî hevde çer nakin. Em ey wext yani ji niha ji ey wext bîtir em bi hacî hevin û xwe weke pir erinde ez pir bi kêf xweş bûm înşallah tişna ji wanî mestir yekbûnekî wanî mestir û wanî bîtir jî hebe û millet jî diyek bê. Ji adara sala 2017 da rêveberiya Xweser biryar girt got ofîsên hemû partiyên dijber ji rêveberê re werin girtin û karê wan bisekne. Li gor wê jî ofîsa Partiya Pêşvero û ya Enekesê li Kobanê hatin girtin û pêşbîn got piştî Pêşvero Enekesê jî ofîsa xwe li Kobanê veke. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê. Bi alîkariya Ajansa Emerîkiya Geşekirinê USAID tîmên hawarçona lezgîn li bajarê Reqa hatin damezrandin ji bo alîkariya vegerandina xelkê û dabînkirina xizmetên giştî helbet piştî rizgarkirina bajar ji destê Komala Dewleta İslamî Daeş. Ji destpêka rizgarkirina gundewarên parêzgeha Reqa tîma derbasbûna hawarî ya lez ku bi ERT tê naskirin hata avakirin. û di demekê de bû pîwîstî bi pêşkêşkirina alîkariyan ji welatiyên ji deverên şer dirivin bi awayekî lez hebû. Her wiha vekirina kolanan li pêş vegera welatiyan piştî rizgarkirina parêzgeha Reqa. تیما ERT جی نکمین بون که در باسی باشر رقا بون. پیشی رزگار کرنا رقا مدست به پاکش کرنا کلانین سرکی کرد. جبا ولاتیان دماوت گرن لبوان حسان به. پیش را مدست به بگوهاسنا ویرانیا کرد. ما گلک تاخین ویران بوی پاکش کرن. اوه بو اسدما و گرانا ولاتیان رقا. د ERT دا تیمک تایبت هیا جبو جوینان به مشتجین رقا را و حوجه وان به آلیکارین سرکه یین لز چنه. او پێویستیە دەدەن پرۆژەیان بنگەهین و سوودەخوا لە جەواکە بگشتی هەیە وەکە تۆڕە ئاوێ و کەراوێ.
الأولوية المشاريع البنية التحتية اللي هي الكهرباء. ام گرنگی ددن پروژین بنگهین وک آوا و خارنه و تورا کهربی. ما جباجار طبقه دست پیکر. ما تونیلن کو داعش دبندا و منصور دا چکر بون هلوشاندن. هر وها مریا دست پیکا بندا و الفراته غیر کر. یک ج پروژین و تیما ERT نهاله کار دکه قادا نعیمه. قوالاتین رقا ناوی کرنا قادا جحیمه. آنگو دوجه. جبر کریارن داعش هووانا لذا قاده. لورا ERT دید آوا کرنا قادا نعیم رنگ شارستانی ده باجر رقا. و گشا پیدان آبوری جفروشکین لکیلک و قاده را چه دکه. دوار النعيم مش معروف. قادا نعیم نافدار الجمولاتین رقا. او سمبولا بازرگانیه جفروشگهین لکیلک قادا نعیم. ملاج کفندا فیر بویا کو لقادا نعیم رونو و دماخو در باز بکه. مخواست کو ام دیسا قادا نعیم وک دما بوریل پیش ولاتیان وکن. ام دی پرنگی شارستانی و قاده جاردن وکن و آرمان جامجه او کو ولاتی جیانکنو لباجاری در باز بکن. حیاة جدیده. تیما ERT یک جمزنترین ریخستن خواجهیه گلسر گلک آلیان کار دکه. جهوارچونا کوشبران و برابرنا پروژین آرامیه. او جالی آژانس امریکا یا گشاپیدان دولتی ده دسته کرن. ریبرکالو دنگ امریکا رقا. پارێزگاها مووسلێ دەست بە پاکردنا باژێر کریە پشتی ڕزگارکردنا وی ji destê Daişê lêbelê hin kes bitirsin got ev gavahan wê rengên kevin yê bajêr wêran bikin. کاربدەستێکی حکوومەتی گوتە دەنگی ئەمریکا کووان بژارە و شیان لە بەردەست نینن هەوڵێن پاراستنا ڕووی کەفنی باژار هەنێکی بە ئالوزە و نکارن بپارێزن. هەوا ڕاکردنا پاشماوên şerî û bermakên xaniyên herifandî ku di şerê Daişda li Mosilê zêdetirî 8 sedê xaniyên Mosila kevin ji nav çûyne. Ev kare nûke li zorbeyî taxên evê deverê dihête encamdan ku xerciyên evî projeyî ji layê parêzgeha Mosilê ve dihêne mezaxtin. Ji layekê dî ve xudanên xaniyên herifandî nîgeraniya xwe diyartiyan hember evî karê dihête kirin. Ji ber ku mêjûya evan xaniyan vedgerîte sedan sala wate eger bihêne rakirin beşekê zor ji mêjûya evî bajarî win dadbîtin û ew dixwazin bihêne nîjenkirin bi şêwazê kevin. يعني حضاريا يعني جلای شارستانی و گله کارتکرنا خو لکریه هر چاوی دیروکما یا موسلا کevne لدمکی بیانای دهات نویری و لبی خانیه وینت گرتونو هات نمالد مو اوان لنخشا دنیری و گله کی عبدالوان بو نه ترجع مثل الاول. بله کارتکرنا خو هیا لسر میجوا باجاری بله ام چپ کین هر دی پاشمای خانیا راکین دا کو خل وگرید اگر پاشمای خانیا نراکین خل نا وگرید و بانه خودل پاشا روجی قربوی خلکی ده تکرین و دست اواکرنا خانین خو بکن. جێگirê berpirsê evî projeyî tekestketin ku gelek ziyan dil mêjûa bajarê Mosilê kevîtin. Belê ew neçarin bermayekên şerî û paşmawên xaniyên herifandî rakin. Da ku bîte rêxuşgerek bû hawlatiyan vegerne ser malên xwe û xaniyên xwe avadan bikin. نعم يأثر يعني ام دخوازن وکوبرê vegerin da ku em karên dîrokî yên xwe bipارêzin ev devereke kevnareya berî sed salan e mebesta min her xaniyek wekî xwe bimîne yan tenê nûkirin ji li wan bibe ne ku xaniyên berz li cihê wan bêne durustkirin. Zêdetirî 10,000 xanî hatîne herifandin bi sedema evî şerê dijwar ew ê di navbera hêzên Iraqî û çekdarên Daeş da hatiye kirin li Mosilê. Belê heta niha bi awayekê fermî yek xanî li Mosilê nehatiye avadan kirin ji layê hikûmetê ve ebtinê bermayekên wan dihêne rakirin. Kawa Emer dengê Emerîka Mosil. êdî ku me pêtivî bi karbonê bi tevaya şêweyên wê nemîne bi taybet petrolê hîvî û tevgera berdewama endaziyar û karsaza ye. Di vê raportê de em ê tevgeraka pêşkeftî bibînin ka çawa plastîkê bikarhatî nû bê bikaranîn û ka çawa em bigehin qonaxa piştî otomobîlên bêgaz.
دا هنر کریستوفر کوستس دبیجه کو افتشتک گلک آسانه یه هنک پلاستیک بگرین باویجن هندره و علاوه گرم بکن و اوه مازوتا دیزل و پترول درکوه. کیلویک پلاستیک لیترک شیلاوی دیده او دی ناوا بنزین و پترول دا پارو دبه. چکرین و علاوه دبیجن کو آرمانجا وان چکرین علاوه پچوک و ارزان بو. فرانچیس دانل جکوما جنگه ها ارتویک یا فرانسی دبیجه کو دوی کو اف در فتح بده ولاتین پیشوی چوی کو مازوته چه بکن و الیکاریا کمبونا برمایین پلاستیکی بکه. Et nous, notre ambition, elle est de... کار به علاوه به تایبەتی جێ لە وڵاتên پێشڤەچووی کۆمکردنا بەرمایین پلاستیکە و پەیداکردنا نرخ و کارە ژی. ئەم دخوازین ku ئەvە بۆ ئابوووریەکە مایەندە bibe modîl, da ku bidemê zêdetir were pirkirin. Ev jî otomobîla Nexo ya nû ya ji Hyundai'ye ye ku bi hîdrojen û elektrîkê bikarte. Sylvia Charles berpirsyara berheman dibêje ku ev tenê oksîjena paqij dide esmana. بۆ هاجوتناوێ هەن حەوجەیە ئۆکسیژن و هیدروژێنە کو دهندرê xana biçûk da tevle hevin. Li vir bi berteka kîmyawî elektrîkê çê dike. Bo pêwîstiya oksîjenê em oksîjenê bi xwe re nagerînin. Em oksîjenê ji hewayê ku dema em dajûn digirîn û bikartînin. Lê divê ku oksîjen gelek paqij bibe ji bo vê jî ji sê parzûnên cuda tê derbaskirin û hîn bo hêza otomobîlê tê bikaranîn û pişra dîsa ji atmosferê re tê vegerandin ku ji dema ketina hindir paqijtir dibe. Belê. Lê Belçîka pêşengeheke dijîtal ji hunermendê Holandî yê navdar Vancouver re vebû. Got bi awayekî pir ciwan û balkêş û bi teknîka medya pêşketî berhemên wî li her derê belav bûn. Ev hunera Vancouver lê belê newekî ya got em naz dikin. Wêneyên mezin ji kevala Vancouver ya bi navê Gula beîvê li ser dîwarê avahiya borsa Bruxelê xemilandiye û bala mêvanan bi rengê xwe dikişîne. Li hemberî roniya şînê vekirî li paşiya tabloyê gulên spî yên buharî bi mûzîkê re dilivin. Ev beşeke ji pêşengeha Vancouver dijîtal bi navê ser boreke zengîn û balkêş e. Got bi şêweyekî nû dixwaze berhemên hunermendê Holandî Vancouver bi xelkê bide naskirin. Bi teknîka nû ji vîdeo û lîstikên deng û herûsa jî teknîka 360 derece ev kevalên Vancouver careke din zindî bûn. Mario Lacampo berhemdanerê pêşengehê li ser hunera dijîtal dibêje. Medya dijîtal bi xwe huner e ji ber ku ne tenê nîgaran wekû wêne nimayîş dike. Tu dizane tiştê em dikin em her nîgarekê ji hev belav dikin û dikin anîmêşin. Em mijarên berhemên Van Gogh diyar didin. Vancouver got sala 1853 de li Zundert li Holanda jê dayîk bûye. Bû yek ji baştirîn hunermendê hunera nû jen. Hunera wî li gorî rexnevan û lîkolîneran bandoreke pir mezin lê hunera cîhanê kiriye. Him bi jiyana xwe ya trajîdîk û him jî bi şêweya hunera xwe ya taybet. Wî di 29 Tîrmehê de sala 1890 de xwe kuşt. Wisa bû nîşaneke xwiyayî di cîhana hunerê de dilê seranserî cîhanê. Em bi berhemên Vancouver hatine girêdan ji ber hunerawî tije hestin. Hunerawî ne serveye. Dema ku ew şevê çê dike, tu yê şevê bibînî. Her wisa bo roniyê ew livandina wan diyar dike. Wî xemgîniya xwe çêkir. Bi rastî wî ya mirovaniyê diyar kir. Ew bi hunera xwe bû nûênerê hestê mirovan û mebesta vê pêşangehê jî ku van tiştan zelal bike. Di vê pêşengehê de li nêzî 30 kesan tê de kar kirine. Dago bi vî awayê balkêş derkeve. Hunera klasîk bi dijîtal û vîdeo bi hev re hunereke nû diafirînin û didin berçavan. Tiştê sereke ku bala min bi aliyê Van Gogh vekişand, hunera wî bû. Dema ku tu berê xwe dide van kevalan, tu hestîkê ku wî ji bo te afirandine. Tu dizane ku ew hunermendekî pir hêja ye. Vancouver derbasî jiyana medya dijîtal bûye û rê li ber şêwazeke nû ji pêşengeha re vekiriye. Dago her çavek bi hunera wî şa bibe û huner li paş teknolojiya û medya dijîtal nemîne. Ez her car ji xelkê ra dibêjim bê çi cudahî di navbera pêşangehê û mozexanê de heye. Mozexane tenê tu dikare li pêş kevalan raweste û bi wan rihest bike û jimarên wan jî hindikin.
لێبەلێ لڤر تو دکارە تێکەوە ناو وان و هەستێتە بگوهرینە وان بێنگوهرتن ئەف شێوەیەکی نوێیە ji بۆ پێشانگەهان بە تایبەتی وەک ڤانگۆگ کتو بە بەرهەمێن وی هەستیکی هەردەم ئەف هونەرمەند جihê pirsê û balkişandinê bû tevî got ew di jiyaneke wenda de jiya û mir lê jiyaneke rengîn li paş xwe heşt û hîna ew reng di jiyana me de dijîn û bandorê li me dikin. خانمک سووری و یاریزانا فوتبۆلی بوو نەها بووە ڕاهێنەرە تیمێکی فوتبۆلا میران یاریزانên تیمی dibêjin li destpêkê raftar digel meha canûd weka ڕاهێنەر bi zehmet bû lê niha ew keyfxweşin ku wê xanimê tîmê wan beref pêşketinan biriye. Dibek û lîstikvana Sûrî dwarê lîstina futbolê da rê li hemberjinên li rojhelata navîn vekirbe. Ew wiha dibîne ku ew hînkareka pispor ya pêşiya futbolê ye ji bo hînkirina zelama li rojhelata navîn. Lîstikvana berê ya tîma nîştîmaniya Sûrî Meha Cuneyd ew endama tîma jinan ya yaneya el-Muhafiza bû li Dîmeşqê. Piştî ku ji pîşeya xwe dûr ketî ji ber birîndarbûna wê ew hînkariya futbolê dide zelaman. Hînkarî weke zanîstekî ye îca çi kesek mêbe yan nêrbe rabibe yê ku karê hînkariyê dike û peyama wê wergirtî dema ji pêzanînên xwe pişrast be û bi xwe bawer be û pêşengiyek taybet hebe li meydana lîstina futbolê ji bo wî tu ferq nake jin be yan mêr. Herçende tîma wê ya nû destpêkê de ya dûdil bû lê ji ber pisporiya wê ya çendîn salên berê serkeftin û encamên jî hatî destxistin. Destpêkê kar hinekî zehmet bû lê dawiye em pê re hatin ew bo me bû wek xuşk û hevalekê ev karekî asayî ye. Tîma wê di demsalekê de ji 10 lîstikên ku bejdar bûne di heştan da serkeftin dest ve anîne û bûye ciyê balkêşiya dû tîmên din. Belê bînerên êjam giştin dawiya vê bernamê heya bernamak dinê bimînin di xêr û xweşiyê de li gel Silav û rêz. Bimînin di xêr û xweşiya de Xuda hafîz.